алейкум, эфирде заман, январның 12-сі Қырым Ишғалінің 1415 күні студияда Айша Хайберді чалыша. Қырымның Ишғалжи кефе махкемесі бүгін 5 мемори иш бағажақ. Олар Қырым татарларының кечкен сене октябрдің 14-інде кечірілген бір кешілік наразылықлармен бағлы. О вақыт Қырым татарлар чешіт ел четлеріне инсанлар без террорист дегелміз шарларнен чықтылар. Акция Бақчысарада юзберген титулерден соң башланды. Русия хануна көре бұл бір кешілік наразылықларға чықмақ ясақ деге, ләкин бір хач вақыт кечкен соң акция иштиракчилер жекнамелер алып башлады. Сан кедерсін Қырымда акция айны вақыта кечкені үшін планлаштырылған еді. 18 декабрінің күнінден башлап махкемелер девам ете Қырым татарларға 10 бинден 15 бинге қадар пара жазаларını берділер. Бұл кефе шеріндегі греческая 3А адресі бойынша саат 11-де башлап да 5 отырыш кечірілежектір. Председатель Феодосийского городского суда, он посчитал, что правоохранители не справились со своей задачей, и все материалы дел, административных дел в отношении этих людей, они составлены не в соответствии с законом, и вернул эти материалы на доработку. Но это не помешает сегодня Феодосийскому городскому суду назначить им штрафы. Мы не ждем каких-то оправдательных приговоров. Көрілмеген боллық Владимир Путин 2014 сенесі жинайы шекілде запт етілген Украина арби техникасыны вергемелерінің қайтарачақ ола. Бұл Русия президенті Тюневін ақшам білдірді. Передать военные корабли Украине, которые в Крыму еще есть. Готовы передать авиационную технику, бронетехнику. Правда, она находится вся в таком плачевном состоянии, но это уже не наше дело, она в таком практически и была. Что касается кораблей, думаю, будет лучше, если украинские военнослужащие просто приедут и их заберут. Украина қырсызланғанларыны, инде насыл қайтарғанларыны көрді. 2014 сенесі техниканы қабыл еткен аскерлердің білдіргенне көре, ишғалжилер тек эски техниканы берген. Російська Федерація повернула танки Т-64, тому що вони в Росії не виробляються, запасні частини на них відсутні. Системный блок который, одного из компьютеров, вот он разорванный, разломанный, ни жесткого диска, ничего нету. Вот, информация вся уничтожена, само собой. Это вся техника была на ходу. Ну вот КАМАЗ, с виду кажется, что он нормальный, но он не рабочий. Отсутствует там навесное все оборудование, стартеры сняты, электропроводка вся испорчена. Қырым татар меджлис рейсі Рифат Чубаров бұл әрекетлеріні ашалав бергісі деп адландырды. Бандит, вже відчуваючи своєю підлою душею неминучість міжнародного суду і справедливої кари за скоєні ним злочини, поки ще не може зупинитися у своїх потугах принизити Україну, а завершиться тим, що одночасно з поверненням Криму уряд Росії виплатить компенсацію Україні за катастрофічні наслідки тимчасової окупації Криму і розв'язаної на сході України війни. Жемат наразылықларына бақмадан Ахмешітте Хохла театрыны йықажақлар. Январның 11-ден башлап керекли ишлер япылажақ. Бұл ақта шейер башлығы білдірді. Қырым ақиқаты Ахмешітте сабық мемары Эрнест Мавлютов берген малюматлары есасында яны бина проекты ярышта қабыл етілмеді деп білдірді. Користуються свавіллям влади, відсутністю освіченого архітектора і проштовхують цю роботу, незважаючи на протести громадськості, знавців, істориків. Була пропозиція провести конкурс і громадські обговорення щодо фасаду будівлі, планувального рішення, розміщення, але цього не було зроблено. Ишғал етілген Қырым Украина регионлары рейтингінде ең палы мақсулатының бірінші ері алды. Букебе экспериментіні азатлық радиосы кечірді. Олар ел парасы, бензин, электрик вегеді мұй мақсулатыны есасында бойле қарар чықарды. Сары яқ Қырымда Киевден қиясланғанда 200% палы жа шекер есе 25. Картофель жема транспортлары 2 кере палы. Киевде есе тахиқат нәтижелерінде бензин ве киноға билетлерінің палы олғанны білдіргенлер.
Шымдылек бұл соңки хаберіміздір, келечек яйынларыны сейретіңіз, атайрылы олыңыз.